أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. خيار خصال النساء شرار خصال الرجال الزهو والجبن والبخل، فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، إلى آخر الحديث. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. عزیزان کن دخصیرا دی کلام مبارک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اینو تانا کتو من یری خانواده بارینو فیملی بارینو کی اصل من بحث بخورن موضوع بخورن یرازن فیملی من یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فقط خانواده بارینو آیا نهج البلاغینو بیانات چک سفارش توصیہ کا چک سوس دو گیا من دو ادن طرف لا یرازن کتو مختصر چکتا نکتو امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فقط کسل ملت جو گا ناگی اما چینو زر یا اما زر بنکتو یعنی یری اما دکتو یعنی یری اما میں یری انی ان کی یری فرونی اما نہیں فرق مدتے گا ناگی اما چینو دی خصوصیات سمپو حتمن دک پروشسن یعنی دی خصوصیات سمپو میونه یو چسپو سق بسیت من زشی میونه دی چیز سمپو میدک پروشسن ولی دی خصوصیات سمپو یعنی خانواده نو دی فیملی نو انه نو یعنی خانم پینو یعنی امه یا مثال یعنی ستریمو یعنی کل ذات جنس عورت زرایا کلن دی خصوصیات سمپو دک پروشسن دو کمال نیرازن نکتو انیون نو دی چیز پو دک پت ودی طرف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فقط بیان بیت کسل ملت دے حکمت تے 234 اینو علی علیہ الصلوۃ والسلام فقط بہترین انداز کا من یریا مسترمون لا دی خصوصیات کو نینو حتمن دک پروشسن زرد کسل ملت خیار خصال النساء شرار خصال الرجال یعنی درود خداوند عالم دسو چک پکا کنت یعنی بعض چیزو خیار و خصال النساء بعض خصوصیات کی انیون اینان اگر کتو دو میونین کتو نکتو سق بسک منا زشترین خصوصیات کو نشیدن جلدی چین نیزر بنا میونین کمی دک پروشسن و انیون چی دک پروشسن زر بنا کتو بیان بت سب سے پہلا الزهو زهو یعنی چیزن جو تکبر یعنی تکبر با معنی دو منها مثال کے طور پر متزرد دیو من چی غرور چی دو دے معنی پہ کمین یعنی تکبر در مقابل نامحرم من انیون لزرین یرازن نگتو یعنی نامحرم در مقابل لا انیون لینو تکبر نیم با غرور نیم با دک پروشسن یعنی نامحرم جرأت بھی شو کی چیز ہے جو کوئی حریم اینو داخل چھات بشی دینا اپنے یرازن توضیح میں بیان چون سا ولی ادی تکبر پیران میون اینو میدک پروشسن چک یہ ذرا سی جو والجبن جکشہ ترس میون اینو دی خصوصیات پو میدک پروشسن چین جو زشت این ٹھیک من رگلا من زرد ولی انیون اینو دیو دک پروشسن زرد تیسرا پو چی دک پروشسن جو زرد نا کتو والبخل کنجوس میون اینو دی صفات پو میدک پروشسن کنجوسی صفات پو میون اینو میدک پروشسن ولی انیون اینو دک چسب بہتر چین منا دک پروشسن
علت تنا قار رري رازن نكتو علت بين بت نديو كتو يود نشيشا چازين مهد نشيشا چازين سب سے پہلا کا کسل مرد جو فَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَةٌ اگر گا نام سنگا انے چیگینو گا خاتون چیگینو اودی تکبر پو مقابل نا محرم کتو یوت نکتو لم تمکن من نفسها غیر کلا کھری احاتینو کھری دائرینو غیر کلا یوں مت پہ خوشی تانچاس بن جو اجازت تانچاس مین یعنی زوگا زر نکتو خوش کھری نفس پو کھری کنٹرولیں جاکچازین نا محرم نام بو تعلق بیجا جاکچاس من در اتیس زمان پہ یارل تو اکثر جہاں ہے کہ دی اتفاق چھینوت در سی دینو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زنه چک آجن اصلا یارن اسلام اینو دی تخصمان چیشک من یوت مید زرت اوده اما استریمون اینو دی خصوصیات پا دک برگوش هستین زرت اودو که تو یوت نکه تو نام سن پس نامحرم کبی بکوی چیش هچز بین جو هم زوگا زر نکه تو چیگر سینا نامحرم بسا چیگر دیر نا جرأت چچ من کوئی یرا حریم اینو داخل چاہت بی نیزی سے التک پلو کھرے سان چیزا بی تجو اجازت آنچاس من ینگ نامحرم چک چیزو کوئی احاتینو کوئی حریم اینو کیوں مات بی دی خصوصیت بات من کسل مولد دے چی فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ اگر گانو سوچی گینو دی گا انے چی گینو خاتون چی گینو دی صفات پکتو یوت نکتو دی تکبر غروریت پو لم تمکن من نفسها ین کن لکھری حریمینو داخل کس جگہ تانچاس نیز رسی تانا کسال مولد دے غتی چیز اس پن جو کنجوز دک پرگوش ازین انے دک پرگوش ازین جس پن دے ادون مقابل زد وَإِن كَانَتْ بَخِيلَةً اگر کہ تو نام سا ادھے خاتون پو ادھے بسترین پو کنجوز کتے ادنا فائدہ پو چیو جو نیزر بنا چیا دک پرگوش ازین کسل مولد حافظت مالها ومال بعلها التوز دے بہترین امیر المومنین فقس کسل مولد کوس چیگر سنا کھورنگ کھری مال پو و کھوی شوہر مال پو تمام گاما خوشی بچہ زن جو حفاظت نے بشخ چاسین انے چیوت نا کنجوز یوت نکتو دک پان گوش ازین دریل توز یرا زن نکتو کل نئی دور مدار پو رئی نئی امی کا یا انے کا چیز جو دلچا زندہ ہے مثال کے طور پر چیزا چی تمام گاما کوئی دن اختیار یوں چاسین اگر کتو ادے خانوم پو ادے انیو چیز تجو کنجوز کتو نکتو ہم خود ادھا قطبنا قناعت آن بچہ زن یرا زن کتو بہترین بسے خوشی بسن جو دی زندگی پسترول بات پیوینا یک کھری برنامه کان چو چزن ادو نمبو ٹولین جو دک پروشس نیس سمر سے کہ ہاتے چیز اس پینا جو یکشاس پو جوب نو یعنی جب عربی کا زشن جوب یعنی یکس بات بولا ادو یوت نکا تو چیز ہچا زنجین زبانا کسلمت وَإِن كَانَتْ جَبَانَةً نام سنگ ادے مسترین پو ادے خانم پو ادے آنیو جس خان کا تو یوت نکا تو چی بچہ زنجین زبانا فَرِقَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا یعنی ادے تمام چیزات کو نشیتے ہیں کھوچی بچہ زن دوری اختیار بچہ زن کہ ادو نی وجہ سے کہ کوئی کی چیز ہے جو لق لے بیتا یعنی کوئی عزت پو کھری آبرو و عزت پہ کا گا چیش اگر نقصان تانچا کا تو یوت نہ کوئی آبرو و عزت کا لے بات بھی دی احتمال پہ کا تو گا چیشی طرف نہ تو تانچا نہ تو ادون تمام گامیشی تانو کچی بچہ زن جو لق لینچا زین یعنی زو گزر نہ تو تاچا زن معاشران مقابل لتاچا زن خاندان مقابل اللہ ودے انو لتاچا زن غتی عادیس پر کم از کم کھریل چک لیکن تا کھریل چکر گزر میں تھا یعنی ادھے کھریل پوز باسے چی بچے سن جو ادھے یکشاس پوز باسے کھو گناہ بات پیشیتے ہیں نگنا معصیت اللہ بات پیشیتے ہیں نگنا
کوچی چچا زنجو تقرینگا بسلو شسی دیو یرلتو زنجو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فقص ظاہراً پو قتلتا نکتو شخص نہ مخاطب سونسے عوام چ نہ مخاطب سونسے بعض جہائے کہ یرلتو زنجو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فقص نامہ نمبر 31 نامہ نمبر 31 لیک سے من چھوکو نامہ ہے نا بہت من کم سے کم 3-4 صفحے کا نامہ قرآن سے ہوتا ہوں ادین یرلتو امیر المؤمنین فقص ہزارہا تا روش کا بیان وسیعت کی چی بسنا رنگی فروبز بس کن اولاد کن تربیت اولاد نہ ادن تمام گامی بارے نک پہلا کی دین ہو گیا رلتوس جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فقص بیان بت تو خصوصیات پر پروشس چھنا کہتے ہیں رلتوس اگر نام سنگا جگہ چی کا یرنگ چی واچھا چزن جو مومیک ٹی اچھا چزن یا خواستگال اچھا چزن اتی دین اتی زر دٹی اچھا چزن نکتو توس یرس اودے بستری پینک اودی خصوصیات سنپدو گیا مندک ایمان دو گیا مندک ادون تارولے بچی والو شزن جو رغبت پہ کھمت عمل ہو شزن درس زبان پینو در معاشرین و یرس چی بینو جو غربی کلچر مغربی فرہنگ کلے انگانی یری دی دننا پینک ذہن پینو انگانی یری معاشرین یو انسوں سے فقط درجیت جو مادیات لرتے جو واقعا ادون طرفا تسے سم سے کنگانی یری ائمہ معصومین علیہم السلام فقص گنتانا بہترین انداز کا بیان بس ہوتے ہیں خود دینا نہج البلاغہ امیر المؤمنین فق علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فق دی کلام پگورین یارا غان یارا چام سے نقطے کی ابتدے کہ دیون حتمن دو پروشہ سنزرے خدایا خداوند عالم کن دعا گوین کہ خدایا مچی مستریمون اینو ادی خصوصیات کن شزدہ بسے ادی خصوصیات کن میت نکتو شزدہ بسے یوت نکتو ادی خصوصیات کن اینو اضافہ سونسے خدایا زندگی بعد پہ توفیق و نصیب شزدہ بس یا اللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.